Puštate da ide kogod dio oče, jel? Sljedeći pokret izmislio je ljubomorni muž. Trajati veli ženski svojoj ženici. Ajde ovdje ti u disko klub. Zabavi se s curkama. I ne spava, frajerova. Doma. Pogleda na sat. Nema je do 12. Ide ovo disko klub. Dođe do onog istog redara. I veli kao majku joj. Nije došla doma. Di mi je žena? Ali da, ono. Veli, jel ona tamo? Ili ona? Ili ona? Ne, tam je na šanku. I svi naravno misle da je frajer iskoreografirao i počnu.